kurwana n'intare ni ibintu bidasanzwe. Mwese uko muri aha nta muntu utarwana n'intare, nta n'utayinesha yabishatse. Buriya mu nyamaswa zose zibaho intare niyo yoroshye kurwana nayo. Kurwana n'intare bigusaba gushirika ubwoba, nta kindi. Iyo ugize ubwoba urwara umeze gutera kwica, ariko ushiritse ubwoba intare ntacyo yagutwara. Ufite inkoni ntacyo yagutwara. Kurwana n'intare nko kurwana n'imbwa. Imbwa iryana uretse gusa sayizi yayo n'umutozo nta bindi. Ariko niba mushaka kumenya aho narwaniye n'intare narabikoze birahanganye no kuri YouTube. Ngira ngo navugaga amateka y'ubuhunzi yacu n'iki muri make cyane. Muri 1982 leta ya Uganda yirukanye abanyarwanda mu Buganda. Abanyarwanda batari bari muri mu nkambi z'impunzi, bari barapfuye mu nkambi z'impunzi barabirukana. Uwo mutegetsi wa Uganda witwaga Obote ntabwo yakundaga abanyarwanda. Abirukanye ubwo natwe aratwirukana tuziramo. Atwirukanye tuza mu Rwanda. Tuje mu Rwanda, Habyarimana nawe aravuga ngo turabaganda ntiturabanyarwanda. Muri Uganda baratwirukanye ngo turabanyarwanda. Mu Rwanda Habyarimana turabaganda, ubwo tubura aho tujya. Urumva barakwirukanye ngo umunyarwanda hariya iwanyu uratashye uhageze bati nawe urumuganda. Ni ukuvuga ko nta gihugu na kimwe ufite. Muri uko rero Habyarimana tugeze ku mupaka twirukanye, niho twasubiriye ku mupaka nyine. Umupaka wa Uganda n'u Rwanda n'amazi n'akagezi kitwa Umuyaga. Tujya muri ako kagezi duhagararamo. Abasirikare ba Habyarimana baraza badusangamo, baratubwira bati ntabwo mwinjira mu gihugu, bati muri abagande nimusubireyo. Abagande bari hakurya batabona abanyarwanda ntitubashaka, tuguma muri uwo mugezi. Umukaporari w'umunyarwanda wari aho watubuzaga kwinjira aratubwira mu magambo ye ati ubugande burabanza n'u Rwanda rurabana. Ni ukuvuga ko n'Imana ibana. Nimwigumire muri uwo mugezi niba utagira nyirawo. Ati kandi mutagerageza mudapima kuzamuka ngo muraza mu gihugu cyacu. Bwari bwije arazamuka aragenda. Tubona gusubira Bugande, tubona abagande bari bakaze cyane bari gutwica. Turavuga tutireka dukate, kuko ko aho twari turi hafi ya parike y'Akagera, dukata hafi parike y'Akagera twinjira mu Rwanda mu gicuku. Aho twageze ngo twicare, tukimara kwicara gutya twari dufite intare iratera. Irabanza irivuga, intare igiye gutera irivuga tutiraje. Turayitegura. Twari twacanye umuriro mwinshi cyane. Mu kanya gato twumva iteruye inka idushishije hejuru ikubise hasi. Ubwo twari abasore bato, n'igihe wari mukuru abandi bari bato bafite nk'imyaka 15 n'indi gutyo. Ubwo dufata inkoni turwana n'intare. Ijoro ryose dukubita intare, ukayikubita ikaguca hejuru ushaka gufata ku ijosi, ugahindukira ukayikubita. Turwana n'intare kugera mu gitondo turayinesha. Ariko intare ni ikintu cyoroshye kurwana. Kurwana nacyo ntabwo igoranye cyane, kuko na kera twajyaga tubyumva ababyeyi bacu barwanaga nazo bagira gute. Upfa kwirinda ikintu kimwe gusa. Iyo ije igusanga n'amajanja gutya yasamye, icyo ukora urayisanga nawe.
wibeshe ugasubira inyuma ikirenge kimwe biragufata. So urumva rero ugomba kugusanga nawe wisanga.